mu gihe abandi nabo bari gufata imbunda yabo bakarasa hano ku musozi wa Ngombo ndetse no muri Kamanyura kugeza ubwo bombe z'u Burundi, bombe z'ingabo z'u Burundi zisha abaturage hano mu mujyi wa Kamanyura, zisha abaturage hano muri Ngombo. Nuvango abarundi bari kurasa mu bice bituwe n'abaturage. Kugeza uyu munsi ntibaranahava niyo bakiri ko barwanira mu bice byerekeye Ruvunge na Rwarika, iyo turiko twumva imbunda zigeze. Kamanyura bimeze gute ubu ngubu? Kamanyura turaho na mahoro, turacyari mu muhana, gusa hari amabomba ariko ava tituzahava akitura hariya hari iwacu. Ayononye abantu kabisa, amabomba ava kure ariko araza konona abantu. Ziturutse cyangwa se n'ubundi ziri mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubanze tugaruke noneho rero Miki kuri ku baturage, ngira ngo hari byagiye bikwirakwira ku marezo sosiyo bavuga ko umupaka wa Kamanyura ufunzwe ndetse ko yewe n'abaturage ntabari gutambuka. Nibyo natangiye mvuga uburyo ki watangiye kugenda, mbona rwose na pasiporo yawushyizeho n'iki byose yashyize kuri Twitter uko agiye mu buzima bwanjye. Akenshi ndi umunyamakuru kandi ngomba no kugaragaza uko ngiye nabonye umuntu abeshya ko Kamanyura yabaye tombe. Icyo nakoze ni iki, urumva Kamanyura navuye twari turi ko nabonye aruhanganye n'imbaraga zikomeye ba Micombero bande imbaraga z'ibinyoma. Hari n'abandi benshi ngo bagiye bavuye muri Kivu y'Amajyaruguru muri za Warikare bakisanga aho ngaho, ndetse twamenye ko ngo bahawe ibikoresho byinshi n'ibyo kurya amatoni n'amatoni, ngo hariya bimeze nabi. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, reka twongere tubasuhuze, twongere kandi tubahe ikaze shuti bakunze Jeune Official ndetse na bwiza.com yewe na Bwiza TV, aho rero turi ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari muri Kivu y'Amajyepfo, uzwi nka Kamanyura. Uzwi nka Kamanyura, urakoze cyane. Nubwo none nagombaga kubigira ariko ni Kamanyura. Aha rero ndi kumwe n'ubundi na Miki, mumenyere kuri Bwiza TV ndetse na bwiza.com, aho muri aka kanya tugiye kwa tubana n'ubundi tubagezo amakuru agiye atandukanye. Tugiye kwibana n'ubundi nk'ibisanzwe hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri iyi ntambara rero ikomeje kugenda ihanganisha umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cy'u Burundi FDLR n'indi mitwe nka Wazalendo. Gusa tukatuje Miki, muri aka kanya ntekereza ko amakuru yacu agiye kwibanda cyane mu guha abayikurikira ukuri. Tugiye kuba ukuri, turi gukorera ku mupaka wa Kamanyura, winjira mu mujyi wa Kamanyura, ariko kana uyu mupaka ukava muri Kongo winjira muri Bugarama. So abantu benshi baje batwandikira batubaza ngo Kamanyura tombe, ngo motombe. Nukuri amashusho menshi ariko ngo dere ngo mungi hano Kamanyura ni hano uyu mupaka niho turiho, abantu bari kureba urujya n'uruza, abantu barimo barava muri Kongo binjira. Nje tuzanye rwose nabonye byanagusabye no gufata laissez-passer yawe, urafotora werekana inguni zose kugira ngo ugaragaze ko mu by'ukuri muvoma ziri gukorwa. Ariko nanone byari nyuma yuko nabonye binyamakuru n'ubundi byandika bibogamiye kuri leta, ibyinshi byari birimo kwandika bigaragaza ko ngo za Ruvunge, za Kamanyura, za Bwege,
za Gatogota Ngomo ngo ibyo bice byose ngo byaba birimo gukontororwa na FARDC. So hanyuma rero ngira ngo ubu noneho ntekereza ko twakwinjira noneho mu kiganiro tukageza ku badukurikiye uko situation ihagaze nk'abantu bahari buriya nicyo bita teremiki, nicyo bita tere. So bivuga ngo twavuye, bamwe bavuye i Kigali, abandi bava Gisenyi, tuva mu bice bitandukanye, nta kindi cyatuzanye no guha abantu amakuru. Icya mbere twababwira cyo nuko twaje kubera imirwano iri kubera hano, imirwano iri kuba ni hirya yacu, nta nubwo bavuga ko hano ikiri hano ni sharing, ni imbunda nini, aho M23 ifite imbunda aho yayiteretse ikarasa kuri FARDC ndetse n'abarundi yirwanaho isubiza. Yego, mu gihe abarundi nabo bari gufata imbunda zabo bakagira gute, bakarasa mikrofone ntago yaka yishireho. Mu gihe abandi nabo bari gufata imbunda yabo bakarasa hano ku musozi wa Ngomo ndetse no muri Kamanyora, kugeza ubwo bombe z'u Burundi, bombe z'ingabo z'u Burundi zisha abaturage hano mu mujyi wa Kamanyora, zisha abaturage hano muri Ngomo. Nuvuga ngo abarundi bari kurasa mu bice bituwe n'abaturage. So twe twaje hano igihe kinini, izo nkuru zisirika kuva ku munsi w'ejo hagiye hatambuka amakuru avuga yuko Kamanyora yabaye tombe, Katokuta tombe. Ejo twatembere mu mujyi wa Kamanyora uyu munsi, nge nawe turi kumwe twara abantu 5 twicarana n'umuyobozi w'umujyi wa Kamanyora, turiganya dutera igiparu, atubwira uko ubuzima buhagaze. Ni naho twamenye bombe zimaze, umubare wa bombe zimaze gwa mu mujyi, usibye ko nyuma twongeye kubona izindi zanagwe mu biganiro, kuko ahagana hafi mu masaha ya saa 5 ziri gushyira saa 6 nibwo twari turi hano za Kamanyora centre, tubwirwa ko bari bamaze gutera bombe zigera ku 8 ziturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ariko bita ni Bunyange, ni Bunyange ndakeka. Vincent, wa musozi abarundi bari kurasera witwa ngo iki twibutse? Ni Bunyange. Rugombo muyireke. Bureka mbabwire, reka turebe tujya tuvuga ibintu neza, mukambeshye gusa. Ariko nubwo Mika kiri kubireba, urebye ni igisirikare cy'u Burundi kiri kurasa muri Kamanyora, noneho ntabwo bikiri bya bintu byo ngo bari kurasa bari muri Kongo, ahubwo imbunda zabo zishigikiye mu gihugu cy'u Burundi, ziri kurasa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uri mu Burundi ziri Binyange, zikarazara aho zarashe ni Rugenge na Ngomo, zirasa no muri Ngomo no kwitwa kwa Mama Olive aho zarashe. Ariko M23 nawe yavuze ko barashe hano ntuza ku bitaro bya Saint Joseph, bitaro n'ivuriro hari mu mujyi wa Kamanyora, aho hanageze ndanahazi. Batagira ngo nayanje Miki, izi mbunda barundi bari kurasa bari muri Kongo cyangwa bari mu gihugu cy'u Burundi? Mu Burundi. Urakoze, nicyo nashaka kugira ngo tubwire abantu ko nabonye noneho ntago bikiri bya binda, ahubwo sinzi Miki nk'umusesenguzi ku by'iyi ntambara. Ubu noneho tubonye, twari dusanzwe tubona n'ubundi AFC M23 bavuga ko igisirikare cy'u Burundi kiri kwambuka kikaza kurwana muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kikataka ibice bigiye bitandukanye. Ariko noneho twabonye barasa noneho bari mu gihugu cy'u Burundi bakarasa muri Kongo. Hanyuma Vincent nawe kudufaasha, ariyo abaturage agenda baza bavuye hakurya abaze niba ko interview hirya no hino. Vincent, urumva Vincent? Yego, nibyo ndimo ndakubaza. Twabonaga kuri kote ya AFC M23 bandika bavuga ko ingabo z'abarundi ziri kuva mu gihugu cy'u Burundi zikambuka zikaza kurwana hano muri Kongo, zikica abaturage b'abakongomani. Ariko noneho kuri inshuro twabonye abantu benshi, nabonye yaba AFC bagiye babipostinga kuri Kanyuka, Bertrand Bisimwe n'abandi bagiye batandukanye, bagaragaza ibi bisasu by'abarundi byagiye biterwa, abo byagiye bihitana b'abakongomani hano muri za Kamanyora, biturutse hehe? Mu gihugu cy'u Burundi. Ubu noneho ni iyihe reaction tugiye kubona, cyangwa se n'iki gishobora kuba kuri iki gikorwa noneho cyakozwe uyu munsi, kuva ku munsi w'ejo kugeza uyu munsi, kidasanzwe noneho bituruka mu gihugu indani? Na reaction ni iki noneho kuri kote ya AFC bari buze gukora nyuma y'uko noneho babarashe, noneho bari mu gihugu cy'u Burundi, ava kuri bya bintu twumva ngo bambutse baje kurwana, noneho bari kubarasa bari mu gihugu indani u Burundi, bakaza bakarasa hano mu Rwanda. Ubusore ntabwo ari mu Rwanda, ni muri Kongo. Niki kiri buze kubaho? Icyo mbona cya mbere kiri kuba nuko u Burundi buri gukora ikintu kidasobanutse, kitanumvikana.
koko nibyo koko Burundi bufite amasezerano na Kongo yo kuza kurwanira muri Kongo ariko ntibufite amasezerano yo kujya kuyate kurasira M23 mu Burundi. Ikintu mbona nuko M23 n'ubundi icyo ntari kubona gishya nuko Burundi nabwo buri mu banzi ba M23. Icyo mbona cyambere nuko M23 igomba kwishakira umuti. Icyambere abaturage barimo barapfa. M23 byo irarira ngo baturashe barasha abaturage nyine babarashe. Ikigaragara abarundi si abantu beza ku bakongomani bari hano muri iki gice cya Eastern DRC. Abarundi bona ari abantu bafite uburyo bwo gushaka kumara abaturage nta mpuhwe bafite. Barundi biteye ku mafaranga bahabwa na Kisekedi. Ndavuga ingabo z'u Burundi zitaye ku kuba zamena amaraso y'abakongomani bari hano bari kuraswamo, abana bari gupfa, abagore bari gupfa. Nuvuga ngo mbona ngewe ikijyari niki M23 nibishoboye ifite ubushobozi ni kore ku buryo itabara abaturage. Ndavuga abaturage bari mu bice bya Plaine Ruzizi, abaturage bari mu bice bya hano Kamanyora bari guterwaho bombe, abaturage bari muri Zangomo. Kuko ikintu abantu bagomba kumva ntibumve ko imbunda bakoresha nka BM irasa mu birometero byinshi cyane. Kuko ibuke ko FARDC burya rifite imbunda ivuga ko yari igoma ishobora kuba yarasa za Nyabihu. Na ifatiwe ntera ya Nyabihu ibirometero birimo. None bibaze hano uvuye ku musozi bari kurasira uzana ku wundi musozi. Bivuga ngo ibisasu bishobora kwambukiranya imihana n'imihana bijya mu yindi mihana cyane. Ibyo rero nibyo banagomba kumva nkuko M23 nayo kubasubiza bikava hano Ngomo bikajya hirya kure nawe bikajya aho ngaho imbunda iri kurasira. Urumva rero ko ntago iri kujya nese tuvuge ko nayo iri kurasa mu Burundi biri guturuka mu Burundi iri kurasa aho bari kurwanira kuko bari kurwana uzi ko kareba uzo barwana za Rubarika za Kazi bari kurwana. Bivuga ngo M23 mu mirwano iri simultane iri mu mpande zose. Rero nkaba mbona ko reaction yo kuba M23 yagira ikikora ntago nabwira ngo ni reaction niyi ahubwo ikintu mbona nuko hakwiye kubaho uburyo bwo kwirukana abarundi noneho bakava mu gihugu cya Kongo sibyo bakagenda hanyuma abaturage bakagira gute bakagira amahoro. Ubwo rero twarebaga ku bigendanye n'izi ngabo z'abarundi ziri kurasa muri Kongo noneho ziturutse cyangwa se n'ubundi ziri mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubanze tugaruke noneho rero Miki kuri ku baturage ngira ngo hari ibyagiye bikwirakwira ku marezo sosiyo bavuga ko umupaka wa Kamanyora ufunzwe ndetse ko yewe n'abaturage ntabari gutambuka. Nibyo natangiye mvuga uburyo ki watangiye kugenda mbona rwose na pasiporo yawushyizeho n'iki byose yashyize kuri Twitter uko agiye mu buzima bwanjye akenshi ndi umunyamakuru kandi ngomba no kugaragaza ukuri. Ngiye nabonye umuntu abeshya ko Kamanyora yabaye tombe. Icyo nakoze ni iki urumva Kamanyora navuye twari turi ko nabonye aruhanganye n'imbaraga zikomeye ba Micombero bande imbaraga z'ibinyoma ibinyamakuru bariya bose. Kandi ikibazo no kinababaje nuko n'ibinyamakuru bindi biziterura tuba turugero none baranababaje kuba ikinyamakuru kiri mu Rwanda kikajya gufata inkuru ya Micombero. Ngende kuri tere nk'umunyarwanda barize ndi umunyamakuru nta nubwo nanabeshya ndi mu gihugu cyanjye nta nubwo najya muri Kongo mbeshya. Ibintu bya byose bifite fact na evidence. Umuntu agiye gupostinga ikintu akwiye kwa Micombero kandi igihe ndi muri Kamanyora inyuma yanjye hano ni muri Kamanyora navuyeyo sibyo. Iki ni ikintu ubona ko abantu bava mu bihuha ahubwo abantu bagatekereza ko abarundi bakomeje kurasa abaturage niki abantu bakwiye gukizwa niki. Ubona ko ari cyo kintu ngema nagikwiye guhangayikisha umunyamakuru uwo ari wese cyangwa guhangayikisha umuntu uwo ari wese wumva ko abaturage badakwiye kuzira ubusa. Kuko niba ukora inkuru za advocacy ntago tuzadukora inkuru zo kuvuga ngo umuturage ngakeneye isukari ngo umuturage ngo umurima we ngo barawutwaye hari n'abamabomba ari kwica. Rero nge mbona ko ari ikibazo gikomeye cyane dukwiye kuba tureba twese tukanavugaho ukuri kurahari. Urabizi wahoze ukorera hano muri Kamanyora sibyo are gusiba no kuba nagira icyo mvuga paka ngo uri open ngira ngo abantu barareba urenze iki cyuma cya mbere ugakomeza ugeze muri Kongo za Kamanyora. Abaturage barimo barababona imihanda barimo barakora muvoma amamodoka amagare. Vincent nadushakire Vincent dushake nabara bafite biriya bintu bavuye kubirangura ubabaze uko bavuyeyo. Sinzi impamvu rwose abidukorera uwo ngo wagiyeyo nawe mubaze nta muntu ukwiye guca utamubaje rwose nagufashe sibyo. Urabona ko urujya n'uruza Eugene ruhari buriya mba numva byandi ari nkanjye mbona image anshaho ubona barimo kugenda bakinira mu mwuga barimo barakinira mu mwuga sibyo. Baza abantu baragucaho abo bose n'abaturage. Hanyuma Miki uru rugamba rero ni urugamba twavuga ko yihego rurimo ruragenda waruvuze ko AFC M23 bagomba gukora ibishoboka bakareba ukuntu batabara abaturage uko kuraswa bikomeje kugenda byiyongera uko bwije n'uko bukeye. Ariko n'ubundi ntabwo bikuraho ko hano muri iki kibaya
ingabo z'abarundi hano muri iki kibaya kirimo hano hepfo za Plaine de Ruzizi barahiye nabo ngo ntago bagomba kuvamo kugeza ubwo hari ngo ahitwa za Rubarika ngo hari ama defense y'aba FDLR menshi cyane batorejwe mu gihugu cy'u Burundi. Hari n'abandi benshi ngo bagiye bavuye muri Kivu y'Amajyaruguru muri za Warikare bakisanga aho ngaho, ndetse twamenye ko ngo bahawe ibikoresho byinshi n'ibyo kurya amatoni n'amatoni, ngo hariya bimeze nabi. Aha hantu iyi mirwano no muri iki kibaya ni ikibaya tubona ko kuvogerwa kuvogera kw'indege. Tekereza ko ari ahantu kuharwana bisaba imbaraga kuko ni ahantu hari tambarare, izi ngabo zishobora kuzana Sukoyi, zishobora gukoresha drone bikaborohera cyane. Urabona uru rugamba rushobora kubera muri iki kibaya, ni iki waruvugaho? So icyambere cyo mbona M23 urabona ko yewe kuri uyu munsi ikintu cyanejeje buriya iyo twakoze inkuru nyinshi twagiye tuvuga uko ibintu bimeze, rimwe na rimwe twavuga ngo turafashe amateka abantu ngo murabeshya, tuvuga ngo turafasha abazungu murabeshya, tuvuga ngo turayagote abazungu umujyi wa Goma murabeshya, bagiye kubona abazungu batumanutseho bagize gute bagize mu Rwanda buri ngo mari muri kwikiri. Ikindi kintu twavuze Norbert Ngiranga arabizi umwe mu basesenguzi bajya badufasha n'abandi bantu baradukurikira, twavuze ko M23 yafatiye BM nyinshi mu mujyi wa Goma. Ikintu cyane ryoheye sinifuza sinashimishwa naho yarashe, ariko naryo n'ukuntu nyiri kurikoresha uburyo cyari iri kurekura ya nishimye kabuguri mpamvu nishimye. It's a success story, so ni success story nuvuga ngo inkuru yanjye yabaye success. Niba naravuze ngo M23 yafashe BM nkayibona iri kuyikoresha kandi mbyirebera, kuri njyewe nuko inkuru yanjye yabaye iki successful, no kuri inkuru yanjye yageze ku ntego. So rero nanjye nashimishwa no kubona AFSM turi gukoresha BM kandi iri kuziha kuri coalition. Nuvuga ngo mu gihe cyashize coalition yarasaga M23 ikoresha BM, ugasanga M23 mirarira babyuka bakiriza za ruco ngo baturashishe ngo BM 21 baturashije drone, noneho ngo baturashije ibifaru. Hari ikindi kintu kigeze kunshimisha, umunsi ubwo M23 igiye kurwana muri Shasha, igeze muri Shasha irashisha ibifaru bya bindi by'iminyuru ndetse na nyara byarushegeje. Noneho irangije iragira irangije irasa FDL na Bazarendo. Wabonye Miki za Kawunga zirimo zirajyayo se? Esa nakumanikisha amaguru rwose. Aya mashusho abantu bari kugenda niyo dukeneye cyane. Dukeneye nyinshi rwose zihagije, dukeneye zihagije zijya ku mbuga zose nizo dusagurira bari kuvuga ibinyoma. Tugomba gusagurira n'abari kwambuka hariya urazikeneye, uhagaze aho ngo urazifata, dufashe rwose sibyo. Urumva abantu bihangane, turi kugera tunavugamo kugira akazi ko gakora kuko ntituri ko kwigorera ngo bakadukorera, ariko nicyo terivuga. Kandi cyatuzanye no kwereka abantu iki ukuri urujya n'uruza ruhari. Iyo modoka ndayifate Vincent. So ikintu cyambere cyabaye cyambere nakubwira ni ukuvuga ngo cyo nabwira cyane uvuga ngo twebwe icyo gihe twarabivugaga tutembe turakoresheje ibifaru yakoresheje iki ntibabyumve, sibyo. Birangije cyaje kubaho wari ukivuga ukuntu yakoreshaga ibifaru by'iminyururu n'iki byose, wari ugiyeho gato kubera nabyumvishe nabibonye. Uvuga ngo bikoreshe ku Bazarendo na FDLR na FARDC bari muri Shasha bararira bati noneho mbe turi kuturashisha ibifaru yaduhemukiye. Noneho setwa n'ukuntu bangu yahemukiye kandi umunsi bayirasaga nayo ibifaru bagiri kuri ati ibifaru yatuze ya bindi ngo nyina wundi nabyara umuhungu cyangwa umukobwa yaberetse. Uyu munsi nabwo rero yagiye kubona mbona gutya iri gukubitisha ibifaru. So nuvuga ngo na nyina wundi abyara umuhungu. So icyo navuga ni iki, nuvuga ngo nicyo kintu nabonye hano, icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi uri kumbwira, so bivuze ngo M23 ibyo uri kumbwira ngo Plaine de Rusizi ayikoramo guteza M23 ifite drone, ifite BM, ifite iki byose n'ibikoresho. Kandi icyo nakubwira cyo nubwo urugamba ari imbere ngende abantu benshi kwibaza nk'abantu benshi ngo biragenda bite, M23 yananiwe yagize gute, Abazarendo ndetse n'abarundi uri kwiza bibavuga ko
Kamanyora yafashwe bakubwira ko hari ibice byafashwe so icyo twabwira cyo nuko Kamanyora ntigeze Coalition ntiyakandagiramo wapi icyama babona ko babirebe Kamanyora yafashwe nitwagara kuri bose nje ntago nagira ikintu cyambere harasari Wazalendo uko habona hanyuma ikindi Katogota iracyari ya M23 cyo ni ikintu bagomba kumenya hanyuma ikindi nuko umutekano muri Kamanyora urahari igihari niki ni bombe zari nkuko zajyaga ziva za Nyundo zikagwa muri Goma nkuko zavaga muri Goma zikagwa muri Masisi kandi ntibyabuzaga abaturage kujya gute gukora ntabwo byari bivuze ko ubwo zavaga Masisi Goma zijya Masisi byari bivuze ko abaturage bo muri Sake batarimo bagira gute batari babaye batakoraga so ibyo niko bimeze rero icyo navuga cyambere cyo nuko Eugene ikintu dushobora kwitega tugiye kwitega operation y'umubabaro kuri coalition icyo kintu ngiye kukubwira ikibazo rero cyawe ni uko ugera ahantu ugatangira kuvuga n'ibiraba n'ibishobora kuba ukimagina icyo nshaka kubwira twitega operation y'umubabaro genda ndabona baba komando ba FRDC b'abanyadushoka ba M23 na FARDC irabagira icyo ndi kuvuga aba FARDC bari buze guhura n'aba M23 b'abanyadushoka ariko ibisanzwe nkuko bisanzwe bizwi abakomando ba M23 toujours bahora ari imbere pe impamvu bivuga ni iyi aha ngomo iha control hatse FARDC n'abarundi aha Gatogota tuvuga iha control hatse gusa yabafatishije ko heri kugiye ruguru wavuga kiva amajyaruguru kamanura hose navuze hano hafi kugira ngo abantu babyumve neza so icyo nshaka kuvuga ni iki nuvuga ngo ushaka twitega operation iri buze kuba amateka kandi iyo operation iratuma abagabo bava mu byo wavira birukanga nuvuga ngo iramuka ikoza operation ni operation iraza gutuma coalition ihunga ikava mu bice irimo ndetse ibindi bice byose mbeturika bitwara aho biri kugoranira Miki ku bantu benshi badukurikiye n'abantu bose bashobora gutekereza ni ikibazo cyangaha muri izi mbunda zabo ziri kurasa ziva mu gihugu cy'u Burundi ziza ahangaha abantu batege M23 irasubiza aho ngaho mu Burundi irazisubiza irarasa mu Burundi nirasa mu Burundi ro biragenda bite urabona biri bugende Burundi buri kubarasa M23 nayikora icyo Burundi ari gukora ariko none reka nkwerekera aho uri buze gukomerera yego ndagira ngo tuhaganireho kandi turimo turareba igishobora kuza kuba tuzi neza ko muri iyi ntambara sibyo abarundi bari gufasha FARDC sibyo bari gufasha Kongo ani ntatira ubwo nyine uraza kumbwira wenda utangaho gufasha FARDC nyine bari gufasha Kongo muri rusange na Wazalendo turabona wambutse ukoresheje laissez-passer yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ariko hari abantu bavugaga yuko uno mupaka utari gukora ni iki wababwira oya rwose uyu mupaka uri gukora neza nta kibazo ufite umuntu ukarava muri Kongo akambuka akagera mu Rwanda ibyo akeneye ingenzi ziwe akazikora nkuko abyifuza rwose n'umutekano wose akeneye gutaha ni amahoro afite uburenganzira bwo kwinjira no gusohoka kwinjira mu Rwanda akanasubira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo akanasubirayo akoresheje umupaka w'Akamanyura akoresheje n'umupaka w'Akamanyura njyewe nije mu Rwanda nsubiyeyo nkoresheje CPGL Kamanyura twabonaga amakuru avuga yuko ngo Wazalendo yamaze kuyifata nk'icyo wabwira abantu ibyo ni ibinyoma barabesha njyewe ndi Kamanyura kuva ejo intambara yatangiye 6h n'igice bararwana bageza saa 11 mu bihe bice mu bice bya Gatogota niho barwaniraga hirya imbere hariya kugeza uyu munsi ntibaranahava niyo bakiri ko barwanira mu bice byerekeye Ruvunge na Rwarika niyo turiko twumva imbonda zigeze Kamanyura bimeze gute ubu ngubu Kamanyura turaho na mahoro turacyari mu muhana gusa hari amabomba ariko ava tituzahava akitura hariya hari iwacu ayononye abantu kabisa amabomba ava kure ariko araza konona abantu yeshe nk'abantu bangahe ni benshi sinshoboye kwibuka umubare wabo ariko barahari ariko bari hafi yanje nabonye bacitse amaguru na bombe ejo nabonye abana batatu nabo abandi bo hirya Gashenyi simenye umubare wabo nuko byagenze kabisa mu gitondo byari bimeze gute by'amabombe yari menshi yari kwava hirya hariya akaza akagwa hariya kwa Gatintima aho bita kwa Gatintima cyane ayandi akaza akagwa hano mu muhana wacu w'Akamanya nuko byifashe kugeza ubu ngubu bibaye nk'ibihagarara tuzi n'imbaga biza gukomeza nicyo usaba impande zihanganye n'abasirikare b'abarundi bakomeje gufasha FARDC n'iki
ubasaba gukomeza barasa mu bice murimo, uvuze yuko muri kubura abantu, ni iki usaba abantu batandukanye bafite uruhare mu mirwano? turasaba ko bodufasha rwose cyane cyane bakabuza bariya barundi ko bari ku bariya Burundi baturujije umutekano, ziriya mbunda zabo ziriko ziviriya zikaza zikagwa hariya iwacu. Hari imbunda ziri kurasira i Burundi zikarasa i Burundi, ahitwa ngo ikizi ngo mu Kibitoki niko bavuze, ziriko ziragwa ahangaha, nizo zononye abo bantu bize. wambazaga ikibazo kijyanye no kuba ngo Uburundi bushobora kurasa igihe M23 birashe Burundi bwarasa mu Rwanda, kubera ko ukunze kuba ko M23 ifashwa n'u Rwanda. Igihe M23 barashe bagira umujinya wenda bitewe nuko bakoze ahababaza bati n'u Rwanda ntacyo bakora, Abarundi batinya u Rwanda kufi, niba mbeshya baze kumwe niba mbeshya baze kumwe batinya u Rwanda kufi, ariko igihe barumviye ko barasa u Rwanda ko batarurasa ngo muri Kongo baje bava ko bagiye kurasa u Rwanda, bararushoboye basi niba rwari runahari. Oya n'ikindi abantu bananiwe abantu bananiwe M23 bazashora u Rwanda bate? N'ikindi arega nuko banazi n'ukuri kari n'ibinyoma, bagize amahirwe M23 ibagira imbabazi, iba yabatetesheje, iba yababariye. Iyo baza guhura n'indi mitwe yitwaje ibirwanisho itameze nka M23 yari kubibavagagura, kuko Abarundi ni abantu ubona ko baje bashaka kwica M23 bakayimara burundu, nta nimwe bari bayifitiye. So rero imbwira ngo bahagira gute, ntago barasa mu Rwanda, gusa babikoze babonye byo Kongo uko byagenze. Nta na rimwe Kongo yabikinije kenshi, u Rwanda rukayihabya. N'igihe Kongo yigeze kurasa mu Rwanda yarashe bagiye kubona ubuntu ibifaru birazamutse Gisenyi, umani baratitiye, barirukanse bati turahiye. Ari n'abajya bacumagana ko ngo Kongo yigeze kugira gutya irasa mu Rwanda, ngo abari barimo barasa bagiye kubona abantu barejoti muzimye iyo mbunda baciye umugani. Ariko bike nawe wose n'umugani baciye cyangwa ni ibyanyabyo. So icyo twavuga cyo nuko ibyo bitabaho bikatagiye kuvugira mu migani nka Yesu, udutekerezo babazana. So icyo nshaka kubwira cyo ari nayo cyatugeneje, wenda ibindi dushobora no kuza kubivuga mu magambo makeya, nuko umupaka wa Kamanyora urakora neza. Ikindi urugamba rwo ruracyakomeje, Kamanyora iracyakontororwa nayo M23, ukamanuka hepfo za Gatogote hari gukontororwa. Yego, umupaka w'u Rwanda uri open nkuko mubireba, abantu barimo baragenda, abana urabona ko nta n'ikibazo afite. None so abantu babo ngo bakiruka kuriye, so abana abagore baragenda. Je nibaza ko icyo kintu twavuga ko umupaka w'u Rwanda uri open, nta kibazo na kimwe gihari. Abavuga ko umupaka ufunze ntacyo, natwe ubwacu kugira ngo tuze hano twarinze no kubisaba immigration, ubuyobozi bwa immigration kugira ngo dufashe tubafatire amashusho tugaragaze ukuri. Impamvu twaje hano rero nta yindi motivation yatuzanye hano, nuko abakurikira ibinyamakuru byacu bagumye kutubaza ngo ese koko Kamanyora yafashwe, abandi ese koko umupaka w'u Rwanda urafunzwe. Icyo twabwira impamvu turi hano nuko Kamanyora ntiyafashwe, umupaka w'u Rwanda urafunguye. Ikindi agiye mbabwire ko umupaka uramutse urimo wazanye nkuko tubivuga, ntago wabona urujya n'uruza, nanjye sinahagarara, ntago byashoboka. Yego, rero nicyo twabwira abakunzi bacu. Nicyo twabwira abakunzi bacu. Ariko ku rundi ruhande wenda turimo turagenda tunagana ku musozo, ntago twakwirengagiza ko nabonye mu biri kugenda byandikwa byinshi, akaboko k'Ububiligi karimo karagenda kagaragara ngo muri izi ntwaro ziri kurasa mu bice M23 irimo. Ntago Ububiligi bwaburamo, kuko Ububiligi bukora komisiyo mu kugurisha intwaro. Ushaka kugurisha intwaro Kongo, buziguze narwo mu Burusiya, ushaka kuzigurisha Abarundi buziguze muri Kazakhstan. Uvuga ngo Ububiligi bwo ni ibintu bisanzwe kuba Ububiligi wabwumva mu Burundi, wabwumva muri Kongo. Icyambere cyo Ububiligi umaze iminsi buzanira imbunda Abarundi ziza kurwana hano. Nabonye na report zimwe zagaragaza ko Ububiligi bwazanye imbunda ziza mu Burasirazuba bwa Kongo. Ububiligi toujours icyambere cyo Ububiligi buri mu mujyi umwe wo kuvuga ngo Burundi buvuga ko buri kurwana n'u Rwanda, buzasa u Rwanda. Ikindi tuzi ibibazo biri hagati y'u Rwanda, hagati yabo, uko diplomasi itameze neza. So bafite diplomasi irimo intambara y'ubutita. So yo guhangana muri video wayibonye Mike? Iyo nayibonye ni muri Kamanyora. Aho ni muri Kamanyora nahabonye. Niko byagenze. So rero izo ni za bombe z'Abarundi nyine zagweho ngaho. Sibyo. Gusa no ibi byose biko naho ngaho binari no muri za Bunyakiri,
abaturage begera aho ngaho muri za Kareso. Icyo navuga gusa ibice byinshi birimo imirwano aje. So je nibaza ko tutavuze byinshi twasorezana, ariko umupaka w'u Rwanda uri open. Wenda ibindi twabivuga turi ahandi hantu kandi nta naho tugiye turakomeza kubikurikirana mpaka tumenye uko n'ubundi bigomba kurangira niba biri buze kujya mu muco bakarekera kurasa turaza kugenda tubimenya. Barakoze cyane Miki wakoze kubana n'abakunze Jeune Official kandi nizera ko n'abakunze Jeune Official bagomba kunyarukira harya yacano yawe nshya niyi yitwa B+ kugira ngo naho baze basubscribing nabonye irimo irazamuka kugira ngo ikomeze nayo izamuke. Bagomba kugeraho no kuri Bwiza hose bagasubscribing. Yego turabakunda cyane. Ciao. Bye. Umunsi w'ejo ejo hashize niho twamvise, ariko nayo si amasasu mato twumvaga, ni ibintu binini cyane by'ibibombe twumvaga biturika. Hari ubwo mumva mufite cyangwa abaturage bagenzi bari hano hafi bo mu Bugarama, hari ufite ubwoba buhari ko wenda bumva ko ibi biri kuba byabagiraho ingaruka? Ayo bwoba ntago bwabura, kuko urabona niba isanzwe biri kugwa hakujya y'amazi, kandi ahantu biri kugwa nta metero 300 zirimo uvuye ku mazi. Yego deja nimba isanzwe kiri kugwa rero hakujya y'amazi birashoboka no kwambuka cyakambuka. Ariko wenda ntago twabihamye 100% ko cyakambuka, bitewe nuko twumva ko ikirere cy'u Rwanda kiba kirinze, gifite ubwirinzi. Mwizeye ikirere cyanyu cy'u Rwanda? Yes, turabyizeye kuko sango tubyumva ko ubwirinzi mu gihugu cy'u Rwanda kiba. Ntago byizera se ko ubwirinzi Rwanda bufite? Ntago wumvishe ibyabaye Gisenyi ko u Rwanda RDF yasamaga ibisasu bya FARDC na FDLR na za Wazalendo byose yarasamaga. Twari turiyo nk'abanyamakuru, twari neza kuri furaho intambara yaberaga, byagwaga, hari byaducaga hejuru bigwa impande yacu. Ibyo RDF yasamaga rubango iyo batabisama Gisenyi yari kuba ihuye n'ibyago. Biravuga ko ngo Wazalendo zigeze Kamanyora zije gufata Bugarama, kandi uracyari Bugarama. Icyo ni ikinyoma. Nizo ndoto ureba hari ubwira abantu dukurikiye, nizo ndoto ntibazigeraho. Gute batazigera se? Ntago bazigeraho. Umunsi Wazalendo babaga bari hano ku mupaka ntago wari uhari? Umunsi babaga bahari? Abaga bahari, ariko ntacyo bari bukore. Warabarebaga? Barabarebaga rwose. Hano hakurya ku warabarebaga? Hose barahatemberaga Abazalendo. Ko iseta ryacu ry'uburobyi nahanga. Wowe uraroba hano muri Rusizi? Mu Rusizi. Niko kazi ukora? Uvuga ngo Abazalendo babonaga hano hakurya ku mazi? Hano hakurya bagenda batembera, banakambitse utuzu hariya, biteguye gutera u Rwanda. Ariko byarabayobeye. Babigezeho. Noneho uyu munsi baravuga ko ku social media ngo bari kuza. Deja amakuru ari kuvuga ko umupaka wa Kamanyora ufunzwe. Twebwe tuvuye Kamanyora muri centre, twari kumwe n'umuyobozi wa uriya mujyi wa Kamanyora. Ikindi bakava ko umupaka bava ku Rwanda rwafunze umupaka, ariko mu by'ukuri ari abayobozi b'umupaka twari turi kumwe, inzego z'umutekano zari nuvuga ngo umupaka uragenda, natwe twambutse twateresheje. Umupaka urafunguye. N'abari kuva muri Kongo bafite ibyangombwa bari kwambuka bakaza. Abadafite ibyangombwa cyo kozo bagumye hakurya, kubera ko ntago biragaragara ko hakwiye kuba hari ikintu bakwiye guhunga. So ibivugwa ko Abazalendo bafashe Kamanyora, ndetse Abarundi ngo bamaze kwigarura Kamanyora. Kuva ejo barabivuga ko bamaze kwigarura Kamanyora. Ibyo ni iterabwoba bafite. Hariya M23 iracyari kuhayobora, uko n'ubundi ejo niho biro muri misozi ya Rubarika niyo barwaniragamo. Ariko guhera Gatogota kuza Kamanyora no kubeshya. Ese mbwiza ukuri, twe nk'umuturage tuye hano Bugarama, umuturage uhahira hano muri Kongo, ushaka kwambuka ajya kureba abavandimwe bawe, Abazalendo baramutse bagarutse hano na FDL bakagaruka hano muri kano centre, byabe byifashe gute? Wabyabikirute? Byaba bibi cyane gute? Kuko n'ubundi yamyijyanye Abazalendo n'abariya ba FARDC ku muturage baraduhohoteraga cyane. Hariya barahohoteraga cyane. Niba ufite akantu ushoyeyo bakakakwambura, cyangwa ati tugurira inzoga kugira utambuke ahangaha. Ariko bariya abavandimwe bari hano wa M23 nta kibazo rwose, umugenzi agenda nk'uko abyumva, ufite ibyangombwa bikuranga. Ariko bariya bo bakagumye no kwigumira niyo bari. Birumvikana rwose, birumvikana. Hanyuma n'icyo wabwira abadukurikiye bavuga ko ngo Kamembe ngo ibintu byaharibitse, Bugarama ngo ibintu byahindutse, ngo abaturage bahunze Kamanyora, ngo abaturage ngo ngo hafashwe na FARDC na Wazalendo na FDLR ndetse n'Abarundi, n'icyo wabwira? Kuko twebwe icyo nabwira abadukurikiye no gushyira umutima hamwe.
iryo terabwoba bifitiye barifite n'ubundi bari kwirukanka nta muntu urakandagira ku butaka bw'u Rwanda cyangwa uzateganya no kubukandagira haciye mu imipaka hano uburinzi burahari mwizeye inzego z'umutekano z'u Rwanda turazizeye ijana ku ushingiye kukira utarazibona zirwana hano ushingiye ku byo twibonera ubwacu noze ko nta gisasu cyawe bwambuka kiza ahangaha kikaguhara muri metero 300 ikiramutse ubu kihaguye ubu ngubu byarabananiye twizeye ubwirinzi bw'ikirere cy'u Rwanda yego urakoze cyane namwe murakoze rwose bimaze ko nta bindi nakubwira abavuga ko upaka wa Kamanyora cyangwa se Kamanyora santere ya Kamanyora yafashwe na Katogota niko bavuga rwose barababeshya mujye mwizera amakuru tubaha aba ni abaturage kuko nzi ko kuyobora rwose ni ukubeshya icyo nzi nuko wazana na ifadisi n'abandi bageze hano ku mupaka hano haba havuga isasu kabisa irya rivuga n'uri kuvuga ariko twaba twumva ubusasu buto hano ubushotanyi bw'ibisasu bikomeye bari gukoresha yego nta buto urumva ko ubuyobozi bwa M23 bacyari bari gukoresha ubundi abiri nibyo bita sharing mu gisirikare barasharinga babyohereza hirya baba mwaracyohereza undi ndakakimwohereza yego urakoze cyane